Hallelujah, 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 hallelujah. Ngiyabulisa nonke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Inibulise bangcwele ngegama elihle likaJesu. Oh, Inkosi Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Molweni, 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 molweni. Molweni ngegama likaJesu. Molweni ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Senikhona bangcwele. Makabonga uJesu. Mayibonge Inkosi uJesu. Makabonge uKristu Jesu. Mayibonge Inkosi bangcwele, makabonge uJesu Kristu waseNazaretha. Makabonge uYesu Kristu. Siphila nje kabuhlungu la. Facebook lapha sazi ukuthi samenza ntoni. Yabona ukuthi Facebook uyanizonda kakhulu. Facebook unizonda kakhulu Facebook. Nizondela just to preach the gospel of Jesus Christ. Kanti ke sozalunge. Noba uFacebook akanizonda. Noba kavala ama-access wami noba ngathini masishumayela ivangeli leqiniso uFacebook akasifuni ufuna abantu abazokhuluma kamnandi abantu abazoxa bashumayela into ezajabulisa abantu sizondwa ndawo zonke sizondwa ekuhlaleni sizondwa nje ngento ezininzi nje sonwa nje ngento ezininzi singazi ukuthi emhlabeni senza ntoni sizondela just to preach the gospel of Jesus Christ of Nazareth. I remember the stories kaJesu Kristu esithi abantu bayonizonda ngenxa yegama lami. Thina sizondelwa just to preach the gospel of Jesus Christ. Even sebeyasifima nakwi-access ukuthi izinto esizishumayelayo zingahlali isikhathi eside. Zinesikhathi esibekela zona ukuthi singahlali kakhulu ngoba lezi zinto ziphethe iqiniso. Ufuna ukumemezela ke namhlanje noba ngabe kuthiwa ndingavalwa kweyiphi access kwi-social media. I will keep on preaching, I will keep on pressing on. And so then athula ngevangeli lenkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa namhlanje ngizothetha ngendaba enibona ukuthi i-pandemic ebiza kanjalo. Pandemic, impilo yobungqingili, impilo ye-homosexual. Sibona kugcwele ama-homosexual too much. Seke gcwele kakhulu even in the church ama-homosexual afuna ukutake over. Ezongathi usungathi uNkulunkulu uyayithanda lempilo yobu-homosexual. Namhlanje ngizomemezela ukuthi uThixo soze ayithande impilo ye-homosexual. Noba abantu bangathanda noba ngathiwa benza ntoni abantu kodwa uThixo asoze ayithande impilo ye-homosexual. Namhlanje funa nje singene nje kumxholo nje sithethe nje cathi sigxile kakhulu kwindaba ye-homosexual namhlanje.
siyabona laba bantu ukuthi bagcwele indawo zonke, yona nto ekwatisayo enyanyisayo, sebegcwele even nase-church, sebe-take over. Abanye ngabefundisi, abanye abavangeli, abanye bazibiza abaprofeti, abanye bazibiza ukuthi ngabefundisi, fivefold ministry nje bafuna ungena kuyona, kodwa impilo abayiphilayo impilo kaSathane. Namhlanje ngifuna sithethe ngale ndaba ye-homosexual. Akuna homosexual emhlabeni esindisiweyo. Noba umuntu angaphatha iBhayibheli lakhe amane siye esontweni, phatha iBhayibheli lakhe awume estrateni, phatha iBhayibheli lakhe awungena udoor to door eshumela ivangeli, homosexual. Ngifuna ukuxelela namhlanje ukuba yikho impilo yomuntu osindiswe ophila i-homosexual. Kunamavesi nje ngifuna siwathathe sifundele phezu kwawo. Ngifuna ukumemezela namhlanje ukuthi uSathane unamanga. Sathane unamanga, namanga uSathane. Angeke sithule thina sibone ukuthi kuyonakala. Thina ngeze sithule sibone ukuthi kuyonakala. Noba abanye abantu bangathula, noba abanye befundisi bangathula ba-compromise, kodwa balibona ukuthi kuyonakala, bebona iqiniso, bebona ukuthi i-homosexual iyanda endaweni yokuba inciphe, iyanda i-homosexual. I-province ne-province igcwele ama-homosexual, ati ayasonta, agcwele ema-churchini, akhuluma ngezilwimi. Ayike i-homosexual ekhuluma ngezilwimi ezinikezwe umoya ongcwele. Oku ama-homosexual athetha ngelwimi namhlanje akazinikezwanga umoya ongcwele. Akuna homosexual ethetha ngelwimi la enikezwe umoya ongcwele. Akunathixo okuyi-homosexual la nomhlaba. As long as umuntu oseyi-homosexual angeze ashumele iqiniso levangeli. Futhi uThixo angeze asupport impilo yobungqingili. uThixo soza support impilo yobu-homosexual. Ama-lesbian agcwele kakhulu, ama-gays agcwele kakhulu. Funa ukuzomemezela namhlanje ukuba angeze thina sithule sibone ukuthi kuyonakala. Angeke sithule mntakababa ukuthi sibone ukuthi kuyonakala. Funa siyezwini likaThixo. Seselivula izwi kaThixo in the book of Genesis chapter 1. So funa uGenesis chapter 1. Praise Jesus Christ. Praise the Lord Jesus. Baba, siyasithule baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray kuso Jesu Kristu waseNazaretha kule social media uNkulunkulu ongcwele isashumayela ngendaba ye-homosexuality iveza ukuba lempilo impilo kaSathane akusiyona impilo kaNkulunkulu. Baba ngiyathandaza moya ongcwele ukuthi ungenelele egameni lika Jesu usebenze even the social media lo Facebook in the name of Jesus Christ. Ungabikho into ezonikhatha until I finish preaching. Amen. Malibonge igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nali verse bangcwele siyagejima in the book of Genesis. Sifunde in the book of Genesis. Namhlanje sizothetha nge-homosexuality, homosexual. Akusiyona intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu abe homosexual, abe gay, abe lesbian. Akuyona intando kaNkulunkulu le, intando kaSathane. Noba bona bakazishoza, noba bakaziphakamisa, kodwa akusiyona impilo kaThixo uba homosexual. Uba gay akusimpilo kaThixo, uba lesbian akusimpilo kaThixo. Siyababona bagcwele emasondo bashumayela. Kodwa is high time ukuthi nathi sishumayele ivangeli leqiniso lenyaniso ukuthi sibaxelele laba bantu bangabe khona ingqingili, bangabe khona i-homosexual ekhona. You must make sure ukuthi wena you are serving the devil, you are under the kingdom of darkness. Xelela namhlanje ukuthi wena you are under the kingdom of hell, you are under the kingdom of darkness. Wena nomthakatha lehlukile alehlukanga. Wena ne-devil worship alehlukanga, niyafana, same WhatsApp group. Same WhatsApp group. I'm here to tell you the truth. Awuhlukanga kunomuntu ophile esonweni. Awuhlukanga ngoba uyi-homosexual ingaphezulu kwesono. Uba yi-lesbian, uba yi-gay, ungaphezulu kwesono. Namhlanje ngifuna ukuveza ukuthi lento seyiphenduka yayi-pandemic.
gcwele ama-church seyiphenduke i-pandemic indaba ye-homosexual. Amasonto amaninzi alidwe i-homosexual, alidwe ama-gays nama-lesbian. Konakele asazi ukuthi ngeyiphi right ngeyiphi wrong, kodwa mhlawumbe sizoveza ukuthi nali ivangeli leqiniso. uNkulunkulu in the book of Genesis chapter 1, praise the Lord Jesus Christ, uNkulunkulu wathi uThixo masenze umuntu ngomfanekiselo wethu ngokufana nathi, babe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezithozine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Verse 27, wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana, wadala indoda nenkazana. uThixo wahlala phansi, wakuhlelwa kwagqitshwa ngempilo yomuntu. uThixo azambeka emhlabeni, akazamletha emhlabeni. uNkulunkulu wahlala wenza cabinet, wenza meeting enkulu. And uThixo the time ezodala uNkulunkulu umuntu wayengadlali. Zonke ezinye izinto ezadalwayo emhlabeni zavela zigende kwadala. Zange kuhlalwe phansi, zange kuhlele ukuthi kumele kube nje, zange kuhlele ukuthi umhlaba kumele ame kanjani, zange kuhlele ukuthi izulu kumele libe kanjani, azange kuhlele ukuthi kumele ukhanya kwakhona kumele kube njani. Kodwa uNkulunkulu wathi let there be light, and was light. And ukukhanya kwakhona akuzange kuhlele ukuthi kumele kukhanye ngolihlobo olunjani, kodwa ukukhanya kwavele kwakhona. uNkulunkulu wadala futhi wadala nolwandle. Ulwandle zange aliplan uThixo ukuthi kumele ulwandle lime kanjani. Wadala ulwandle uNkulunkulu, lavela ulwandle lavele nje lavela. uNkulunkulu wadala amahlathi, wadala yonke into uThixo emhlabeni, wadala zonke animals, plants, yonke into. Kodwa uthe maseke fika ezodala umuntu emhlabeni, waqale wahlawula phansi, waqale kwaplana, kwamele ukuthi athi uThixo lo muntu kumele afane nami anifuze. Ngoba engeka uThixo azodala umuntu waqeba ngamfuzi, kodwa wadala umuntu ukuze amfuze afane naye. Injongo kaThixo wadala straight, azange adale ukuthi umuntu aphile enye into, aphile enye intando. uThixo azange adala umuntu ukuthi aphile unothanda wakhe ngechoice yakhe, kodwa uThixo wadala ukuthi umuntu aphile intando yakhe. Ngoba noThixo ungcwele, unguThixo ongcwele, unguThixo onamandla, unguThixo omkhulu, unguThixo osabekayo, unguThixo onobukhosi. Wabe uThixo sekuyamdala umuntu, wabese wathi uThixo wadala indoda nenkazana. uThixo wadala umfazi nendoda. Namhlanje sizothetha ngendaba ye-homosexual. Namhlanje sizothetha ngempilo yobu-homosexual. Siyabona ukuthi lento seyiphenduke i-pandemic. Gcwele ama-homosexual, gcwele ama-gays, ama-lesbian. Namhlanje siqondene nawo straight namhlanje. And lama-homosexual siyabona ukuthi ayashumayela. Futhi baxelela namhlanje ukuthi yes bayashumayela, kodwa bashumayela ivangeli likaKristu. Noba iBhayibheli bangayiphatha bayivule bathi bashumayela lama-gays nama-homosexual, akashumayela ivangeli likaKristu. Abashumayela ivangeli lithi hlukanani nezono. Lama-lesbian agcwele yashumayela emasontweni, akashumayela ivangeli elisalifumanayo eleleza ukuthi umuntu ahlukane nesono. Awukwazi ukushumayela ivangeli likaKristu kodwa uhambe ebumnyameni. Akwazi umuntu oshumayela ivangeli likaYesu kodwa uphile bomnyameni. iBhayibheli thina singabokukhanya, asingaba bobumnyama. Ndifuna ukuxelela lama-devil, lama-homosexual ayafana nabathakathi, ayafana nazo zonke izinto ezirong umuntu azenze emhlabeni.
I-homosexual ingaphezu komuntu, kanti ingaphezu kwesoul. Le mpilo yobu-homosexual, yobu-gay and lesbian ingaphezu kwesoul. Namhlanje sizoveza kahle, qondakale, sazi ukuthi uNkulunkulu udalile indoda nomfazi. uNkulunkulu zangalenza iphutha adala usisibhuti. Thixo zangalenza iphutha adala umuntu wesifazane azezindoda. Thixo zangalenza lo phutha. Alikho from the start, from the beginning. Alikho ivesi elithi kukhona indoda eyazeza umfazi. Idalwa nguThixo. Wathi uThixo wena ndoda uyoba umfazi. Sange kwenzeke kanjalo. Kodwa namhlanje kugcwele ama-homosexual. Namhlanje kugcwele ama-lesbian, ama-gays. And ayabusa lento seyiphenduke yayi-pandemic. Namhlanje ngizoveza ukuthi uNkulunkulu udalile umfazi nendoda. Asiyazi into abantu abayenzayo emhlabeni, abazitshintshayo, abazijikayo. Leyo mpilo abayiphila kusiyona impilo kaThixo. Akunampilo kaThixo elisikizi kanje. Thithi nivasuka kubhekela ama-homosexual, umuntu vela afikelele nje konyanya nje. Avele nje unyanya umuntu kuba le mpilo iyayinyanyisa. Uthi uyindoda, uthi usenza umfazi, iyayinyanyisa le mpilo. Yenza uvele esekwesa umuntu aphinda ashumayela, athi uyashumayela. Yini ayishumayelayo? Yini lento ayishumayela umuntu eyi-homosexual? Shumayela njani? Uyivuka kanjani iBhayibheli? Uthi uJesu uyasindisa kanti wena awukakasindiswa, awukasindi. Usabanjwe impilo kaSathane, impilo yobumnyama. Lento yobu-homosexual i-introduce uSathane. Abantu bathatha impilo yobuSathane, abantu bakhetha ukujabulisa uSathane. Akakwazi umuntu othi usindiswe kodwa abe yi-homosexual. Ayikwazeki ukwenzeka leyo nto. Kodwa namhlanje ama-homosexual agcwele, asupportwa nangu-government. Thixo u-government wethu wenza idemocracy. Wenza ukuthi umuntu makaphile impilo afuna uyiphile emhlabeni. Hayi kule kingdom kaThixo, hayi kule kingdom yezulu. Hayi sisekhona lo mhlaba. Angeke sayisupport impilo yamanyala. Angeke support impilo kaSathane bangcwele. Thina siyakholwa sisindisiwe. Ivangeli kumele siliphile. Akuvele ngelisuku olulodwa ukuthi uThixo ungusisibhuti. Kayekuzwe nosuku olunye ukuthi uThixo ungusisibhuti. God is not a woman. Is not a woman. God is not a woman. The Bible says God is a spirit. God is a spirit. Wena why izophila impilo? Isukapi le lifestyle uyithathapi le lifestyle oyiphilayo? Uyithathapi le lifestyle wena oyiphilayo? Uyinikezwe ngubani? Ngoba le lifestyle impilo oyiphilayo ayisuki ezulwini. If la ayibaleka ayibala nasezincwadini zasezulwini impilo yobu-homosexual. Noma kuthiwa benza research, benza ucwaningo ukuthi singayithola le mpilo yobungqingili yobu-homosexual sozuyifumana ezulwini leyo nto leyo. Kodwa emhlabeni uthi xa ufika emhlabeni ufika abantu bengama-homosexual. Uthi uma ungena ema-churchini umuntu uyi-gay, uyi-lesbian, and baphambili abanye ngabefundisi, abanye abaprofeti baphambili basepulpitini bathi bashumayela. Namhlanje ndifuna ubaxelela ukuthi la ma-homosexual athi ashumayela akashumayela ivangeli leli sishumayelayo. Bona baphusha i-agenda kaSathane kodwa bazazi, and bayazazi abanye. Baphusha i-agenda yokungcola, i-agenda yokukhohlakala, i-agenda yobubi. Yazi ukuthi abaninzi bazazisondela ukuthi sishumayele iqiniso. Abanye abaninzi bathi do not judge. Le mpilo yobuSathane, impilo yobu-homosexual even izondwa nakuThixo. Alike ivesi elithi iBhayibheli uNkulunkulu uyawathanda ama-homosexual.
uyabasapota. Ngoba ukuphila impilo yobuhomosexual into ayingaphezu kwesono. Abantu basijabulisa ngobuhomosexual and isikhathi sakhona baspreadile baninzi bagcwele. Bebengcono the time bengekaze church bengaphandle kombuso wezulu. Ngoku bafuna ungena ngaphakathi inside the kingdom of God. Bayazifaka bazenzela amasonto wabo. Ngifuna ubaxelela namhlanje la bekuhleli khona, la bebekhona, lapha bebusa khona. Loba bangenza ama-church wabo agcwalathi inhliyama ama-church wabo, kodwa ngifuna ubaxelela ukuthi i-agenda abayiphushayo kumhlaba i-agenda yakaSathane. Wonke ama-homosexual asevu uSathane, akhonza uSathane. Bafuthi basapotwa ngamadimoni, bagcwele inkanuko zamadimoni. Bagcwele inkanuko zamadimoni, amadimoni abusa kubona. It's high time ukuthi sibaxelele abantu ukuthi iqiniso lithini. And abakakhululeki, basabophekile. Akekho umuntu osindiswe yi-homosexual. Thixo udalile indoda nomfazi. Ngiyale impilo bayiphilayo namhlanje. Thixo uthe mayidala wathi masenze umuntu ofana nathi. Alike ivesi elathi uJesu wayefika emhlabeni waphenduka wabe yi-homosexual. Alike ivesi nelodwa. Alike ivesi elithi the time uJesu ephila emhlabeni eshumayela. Alike ivesi elithi that is why wathi uMoses laba bantu mabakhandwe ngamatshe babulawe baqulutshwe. Ngoba kuyisilengiso kulisikiza ukubona indoda ilala nenye indoda. Kulisikiza aqale ukuthi lempilo siyizonde. Afiki namhlanje even nesikhathi sikaMose, uMose wayemzonda umuntu oyi-homosexual. That is why wazi isigqibo ukuba laba bantu mabakhandwe ngamatshe babulawe. Ngoba balisikiza bawunyanyisa laba bantu. That is why even noThixo wabona ukuthi iSodom neGomora wabona ukuthi mavele destroy ngenxa yalempilo yobuhomosexual. Asaka destroy ukuthi uNkulunkulu abantu baphuza kakhulu, abantu benza ama-adultery fornication. uThixo wa destroy iGomora neSodom ngoba inxa yakhona ugcina ama-homosexual. And yet abantu bayabasapota. Bayisena, oh my friend. Hey my friend. How can you give your my friend, you homosexual? Now when you know, are you okay in your mind? Are you okay in your mind? Uphile kahle na abengqondweni yakho? Uyize indoda. Sisi, are you okay ehlweni yakho? Ubhizi futhi ubusana umxelele lo muntu loba lempilo iphila irongo. Impilo kaSathane nje oyiphilayo. Busy usapotana nalo muntu, uhamba nalo muntu, ujabulisana nalo muntu. Busy indoda ikhisa indoda. Busy indoda ilala nenye indoda. Phinde wena uzosapota lo manyala. Yes, nomhlaba kune democracy kodwa ezulwini kusetshenzwa ngetheocracy. Akusetshenzwa amanyala ezulwini. Akusetshenzwa ngama-homosexual ezulwini. Laba bantu bahamba behamba namadimoni angaphakathi kubo. Kunamavesi esiwafuna namhlanje sibaqondise kahle ukuthi yekelani lempilo eniphilayo. Sibaqale mhlawumbe baba yekele lempilo abayiphilayo. Impilo elisikize isilengiso phambi koThixo. Empilo isilengiso phambi koNkulunkulu. Thixo ayifune impilo. Babiza abantu. Babhizi. Lama homosexual agcwele yonke indawo la inyanyisa. Agcwele yonke indawo afuna ukubusa, afuna ukuzenzela into zazo. Sewesa umuntu ophinda shumele.
Namhlanje ngifuna uzobaxelela namhlanje ukuthi i-agenda abayiphushayo i-agenda kaSathane, i-agenda yokungcola, i-agenda yokukhohlakala, i-agenda yobubi, isona elingaphezu kwesono. Bonke laba bantu abasebenzela imbuso wezulu, bonke laba bantu basebenzela uSathane, kingdom of darkness. uNkulunkulu namhlanje uzobaxelela ukuba mabaphenduke ezonweni zabo, mabaphenduke emanyaleni wabo before it's too late. Akuna homosexual esindisiwe la, akukho homosexual esindisiwe la, akho homosexual adathi umuntu God loves us, God loves us. Thixo wazonda lamanyala, Thixo wazonda lamanyala. Phenduka, shiya amanyala, shiya izono zakho, shiya ububi bakho. Please, uyadumisa. Yini into edumisayo uyi-homosexual? Yiphi into oyikhonzayo? Yiphi into oyithandazayo kodwa uyi-homosexual? Yintoni impilo ithathaphi le? And ifuna sinithande futhi, nifuna sinithande, thanda i-homosexual, thanda i-lesbian, thanda i-gay. Nifosele uthando lwethu ukuthi thina sinithande. And yet le mpilo uThixo ayizonda. Empili izonda uThixo uqobo. How much more ukuthi? Phenduka. Repent before it's too late. Change, guquka. Jesus is coming back again. Uma sebu Jesu lama homosexual azosala bomhlaba, azohlangana ne great tribulation, accept spirits antichrist, azothatha mark of the beast. Lama homosexual ahlukanga kunama satanist, same WhatsApp group. Abahlukanga nabefundisa abathwala i-occult nabanye abantu bonke abakhetha i-occult, abakhetha i-cult, abahlukanga. Homosexual is same as witchcraft. Ngoba ubaqaphela laba bantu, uma umuntu eyi-homosexual eyi-gay uyofuna ukuthi nomunye umuntu abe-gay. Imission yabo is to change amadoda abe amagayza. Imission yabo amantombazane is to change ukuthi amantombazane abe ama-lesbian. Ukuthatha lokho, ngoba imission yabo ithi ndoda tshintsha uba yindoda ube usisi. Ukuthatha into abayenzayo. That is why lapho abantu bengahlukanga totally bathakathini. Abahlukanga totally bathakatha na. But nabo ama-devil worshippers, nabo ama-devil worship. Ayikho indoda eyi-homosexual namhlanje ethi nifuna i-homosexual nedwa. Imission yabo is to change abanye abantu ukuthi nabo babe ama-homosexual. Ukuthakatha ubu-devil worship. Namhlanje ngifuna uzobaxelela ukuthi ngama-devil worship. Ngifuna uzobaxelela namhlanje ukuthi ngiyabathakatha, ngiyafana nonke, same WhatsApp group. And ngeze sithule as long as sakhona lo mhlaba, mina basiqole ngeze ngithule bona ama-homosexual in the church. So ngathula lo mhlaba as long as I'm still alive. I'll preach the gospel of Christ, the true gospel. Ivangeli lithi umuntu mahlawane namanyala. Ngena lahla ivangeli ngisaphila lo mhlaba, ngizoshumayela noba abantu banganishaya, noba abantu banganizonda, I'll preach Christ and him crucified. Ngono wena uright wa support amanyala, mina soze no support. Ama-gays nama-lesbian wazonda kakhulu, too much. Funa ukubona la bekhona, funa ukubona ama-homosexual. Ngiyazonda ngenhliziyo yami yonke. And yet uThixo la, even God hate homosexual. God hate homosexual. That is why uThixo wa destroy Sodom and Gomorrah, because of homosexual.
iSodom neGomora namhlanje yadestroy ayisekho, yadestroyela lama homosexual, lama gays, lama lesbian, agcwele indawo yonke. Andingazithule bangcwele, ni right nina nabafundi sibe nithule, ni right nabafundi sibe nithule. Vele niya compromise, vele niya compromise, anishumayela ivangeli leqiniso. Nithula njani nibona ukuthi kuyonakala? You are leading the church, the pastor, but you are keep quiet. And you are mbona umonakalo ukuthi ugcwele umonakalo. Thulile mfundisi, uthulile prophetess, uthulile pastor, uthulile apostle, uthulile vala umlomo, support ama homosexual. Jabuleni imali engenayo. Jabuleni imali engenayo. Return imali. Instead of you preach about this, you preach against homosexual. You preach about money in the church because of mission to get money. Because of you are hungry in your stomach. Ulambi. Uchinchi message kathika. Uchinchi ufuna ukuthanda ngabantu. Ufuna abantu bakuthande bakusupport. But they have a good pastor wethu. Have a nice pastor wethu. And yet you are compromising. Awushumeli ivangeli. If you can check if the whole Bible starts from Genesis, uyababona ukuthi oMoses babulawa, obaprofeti bakaNkulunkulu nabapostoli bakaNkulunkulu babulawa ngenxa yevangeli. But wena ufuna ukuthanda, wena ufuna ukubulawa, utshintsha imessage kaNkulunkulu, utshintsha imessage kaKristu. Ufuna abantu bakuthande, bakusupport. Ufuna abantu bangakuzonda, ufuna abantu bangakubulala. If ungajonga uthi uJesu uthethe namaFarisi nabaSadusi, uthi nabaprofeti nababulala nami ngifuna unibulala. Kukhona amadoda abulawe livangeli. oStefane athi uStefane nina bontamo olukhulu nisala ndini emahamba. Amadoda ayigcwele isibindi ayixolela ukufa nxa ivangeli, mara wena you are compromising evangeli leqiniso. Ufuna ibandla lakho likuthande, likusupport, likunikeze imali eninzi. Ufuna abantu bangabaleke church kwisonto lakho ngoba uya compromise, awushumela ivangeli. Ingathola ukuthi i-70% in your church ugcwele ama homosexual. Lathi neswazondayo. Ngiyajabula. Usupport usebenzisana kanye no-government wethu. Hayi sisaphila thina. Hayi thina sisaphila, sashumela ivangeli. Ngcono wena bathale nothi thina. Thina sashumela iqiniso basonde babasonda, basithanda babasithanda, as long as we preach the gospel of Jesus. Ngcono thina basonda sinandaba. Asinandaba ngcono basibulala asinandaba. We are ready to die for the gospel of Christ. We are ready. We are always ready. We are always ready. Bese ifuna kumele vele izscriptures zizalisekise ngenxa yethu. We are ready. I am ready to die for the gospel. I am ready. I am ever ready. And so then to never, not in my life, not in this time, not this time. And yet abazana abaninzi bayabathanda lababantu. Hayi mnganami chomi ayisebenzi lonto kule kingdom. Ayisebenzi leyo nto kule kingdom. Akona yedwa umfundi bakaYesu, akona yedwa umfundi kwaJesu Kristu homosexual wayeyiyo. Akekho. Even we know races of in the book of Romans, in the book of Corinthians. Nakuzazivela ukuthi la madoda ayizonda homosexual. Nakuzazivela ubona ukuthi abapostoli bakaJesu babeyizonda lempilo. Mara thina in our generation sayithanda, sabasupport. The more support is the more besanda. Is the more increase. And iphenduka ipandemic. Phendukile lento ayiphandemic. Ayingcoli ngaphandle.
ukusengena embusweni kaNkulunkulu. Not this time, not in my time, not in my time, not angeze futhi ngithule ngene homosexual echurchini nami, kwichurchini kusontweni lo. I will preach the gospel like never before. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Genesis 19. Thank you, Jesus Christ. Malibonge igama lika Jesu. Malibonge igama lika Jesu Kristu. Fumana incwadi, iverse in the book of Genesis chapter 19. In the book of Genesis chapter 19. Verse number 4 to 5. Izithunywa samgqamisa uLothe ngesifingo zathi, vuka, thabatha umkakho nentombi zakho zombili aba banokufumaneka hleze ubhebhethwe uku. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. Hleze ubhebhethwe ngokugwenxa balomzi, wazilalzila mna amadoda abamba isandla sakhe nesandla samkakhe nesandla sentombi zakhe zombili. uYehova emvela amkhupha amnyeka ngaphandle komuzi. Alibonge igama lika Jesu. From verse 19 verse 1 sibona ukuthi ubungozi balempilo abayiphilayo. Ungalidela ukuthi uNkulunkulu ngoba lento represent lento ama homosexual se represent futhi ne second coming of Christ. Zafika verse 1, zafika izithunywa ezo zombili eSodom ukuhlwa. uLothe hlezi esangweni leSodom. uLothe wazibona wesuka waya kuzikhawulela, waqobuda ngobuso emhlabeni wathi, khanibone izinkosi zawo, khaniphambukele endlwini yomkhonzi wenu, nilale nihlambe inyawo zenu, nivuke kusasa nihambe indlela yenu. Zathi hayi, solala ezitratweni, wazijoka kunene, zaphambukela kuyo, sangena endlwini yakhe, wazenzela isidlo, woja lezonka ezingenagwele zadla. Ke kaloku zingekala amadoda alomzi, amadoda aseSodom ayirhawula indlu, ethabathela kumfana esa kwixhego, bonke abantu bevela nasekupheleni kwawo. Bambiza uLothe bathi kuye, aphi na amadoda angene kuwe? Ngobusuku wakhuphele kuthi siwazi. Waphuma uLothe waya kubo emnyango, waluvala ucango emva kwakhe, wathi, musani ukwenza into embi bazalwa. Khanibone ninentombi ezimbili ezingazani nandoda, mandikhuphele zona kuni, nenze kuzo ngoko kulungileyo emehlweni enu. Ke kulo madoda musani ukwenza into kubo angene ngenxa yoko emthunzini waphahla lwawo. Balibonge igama lika Jesu. Bathi khwelela, batsho bathi, lo wenzayo ngokuphambukela uhlala egweba, ngoku sokuphatha kakubi wena kunabo. Besuka
indulumbane phezu kwendoda uLote, basondela beza kuqhekeza ucago. Amadoda lawo asolula isandla sawo amngenisa uLote kuwo endlwini, aluvala ucago, awabetha ngobumfama amadoda abesemnyango wendlu ethabathela kwencinci nane esakwenkulu. Malibonke igama likaJesu. Abasifunda isitori saseGomora, isitori saseSodom. Apha khona kwafika ingilosi zikaNkulunkulu, zafika ingilosi zikaThixo zize kuLote zizosindisa uLote, ngoba impilo lamadoda ayenza ayama-homosexual. Amadoda ayilala namanye amadoda engenanembeza, engenasisi, engenandaba. Lamadoda la ephila isikhathi eside kuleli lizwe laseSodom. Kodwa lithe iBhayibhile kwafika ingilosi zikaThixo zizosindisa uLote, zangena ngaphakathi. Afika lamadoda asurroundela indlu kaLote, athi sibona amadoda engena kule ndlu yakho Lote. uLote wazama ubaconvince, azama ubacenga ukuthi zonincamela indodakazi zami, ezamadodakazi wami, intombi zami, ndinikeze nenze lento enifuna ukuyenza, ngoba imishini yalamadoda, impilo abayiphila kuyimpilo yokulala amanye amadoda. uNkulunkulu wayeseqaphuke kakhulu, esenyanye kakhulu, ngoba uThixo wayizonda impilo yobu-homosexual. uThixo wayizonda totally, futhi zange uThixo wayisapota. Wabona ukuthi kungcono asave akhuphe uLote amkhiphele ngaphandle komzi, ukuze azokwazi ukuthi adestroye the kingdom, azokwazi ukudestroya lamadoda. Lamadoda abulawela leGomora, abulawela eSodom, ngoba uNkulunkulu wayeseqaphuke kakhulu, wayesenyanye kakhulu. Thixo wayeseqaphukile ngoba uNkulunkulu wayizonda impilo yobu-homosexual. Thixo uyizonda kakhulu impilo yobu-homosexual. That is what Mose lamadoda la, yonke indoda efuna elala nenye indoda mayikhandwe ngamatshe ibulawe. Even in our time sayizonda le mpilo. Ufuna ukuthi noma sowubona i-homosexual ubona uqondo kodwa ndonyanya man nomsindo, ndonyanya nomsindo kwagcwele i-homosexual. Ufuna ubona ukuthi le nto ndiyinyanya male mpilo, ingathi lo muntu ngangamboni, ingathi angavela suke phambi kwami, ngoba le mpilo sayizonda, izonda nanguThixo, futhi soze sayisapota ngoba le mpilo ingaphezu kwesono. Awukwazi ukuthi uyindoda yolala nenye indoda, ukuthi awukho right apha enhlokweni yakho, awukho right enhloko. You are mentally disturbance. Awusazazi ukuthi who are you, ungubani wena in Christ. Awusazazi ukuthi uNkulunkulu wakudala kanjani, wayidalela into. You don't know if the purpose yakho, awuyazi ukuthi yini purpose yakho kulo mhlaba. Please uyadlala, please uyadlala. Namhlanje sifuna ukuveza kahle. Thank you Jesus. Sina siqonde kahle ukuthi le mpilo iyazonda uThixo. Ni right nene ngayisupporta le mpilo kodwa masoze nayisupport. Le right ni wasupport amanyala kodwa masoze nawasupport. Thixo usivuse kamnandi kwisikhathi sale, uSithixo usivuse kamnandi kwesisikhathi esingcoleka esikhohlakeleyo. Akona kugcwele abantu abakhohlakele. Thixo usivuse kahle kakhulu. Lento yokuba sikhandwe ngamatshe ngathi sifuna ukuexperience, sikhandele ukuthi sishumayele iqiniso, sikhandele ukuthi sisindisiwe, sishumayele ivangeli lenyaniso, ivangeli lethi umuntu mangahlokane nobu-homosexual, ahlokane nezono zakhe nobubi bakhe. Ngeke sithule na, we will preach Christ and him crucified until Jesus comes back. Angeke sathula abangcwele, angeke sithule ukushumayela leli vangeli. Angeze sithule ukushumayela leli qiniso.
Ngeke sathula mntakababa. Right nina nithule kodwa thina soze sathula. Right nina nejabule kodwa thina soze sajabula. Right ni support ama homosexual kodwa thina soze sawa support. Ngoba ngabe kuthiwa nenza into nenzane into enifuna ukuyenza. Kodwa your day is coming. Khona usuku ngalo ogwetshwa ngalo. Yazi abanye abantu bazogwetshela ukuthi wena wahlanganisa ne-homosexual, wahlanganisa nomuntu ophila impilo kaSathane, wajabula naye, wangamxeleli ukuthi lento yenzayo iyokufaka esikhogweni. Yamxelela uthulile, ujabule, busy, chomane nalo muntu. Zenzo sesibundu unxiba ilokhu, unxiba ufaka ama-makeup, unxiba i-clothes yonke into. Ngiba ama-paint yonke into ayigqoka ethi wesifazane nowesifazane ugqoka into ezithi indoda. So mehlangene otshenhla ukugqoke yonke indoda kodwa lo muntu wesifazane. And uchitha nama-walks uthi uyabhamba. Your day is coming. The hell is waiting for you. You must make sure ukuthi you must know ukuthi isihogo silinde wena. Wena uyinkuni zasihogo selapha emhlabeni. Kone ulindwe sesihogo sikhamisela wena isoko. The day you say fuck nomhlaba uyotshona esikhogweni yotsha nophakathi kana phakathi. Thixo sosafuthi soze uthi xa benomusa uNkulunkulu soze akusinise sokungena esihogweni. Thixo kusindisa usaphila emhlabeni. Kumele utshintshe ngoku, utshintshe impilo yakho, utshintshe le lifestyle oyiphilayo, impilo kaSathane. uNkulunkulu wavela kuye uyotshona uyogqubudela uyongena straight ezihogweni. Njomemezela uphenduka namhlanje. It's your choice to repent. You take it or leave it. As long as I'm telling you the truth, ukuthi repenta nomanyana. Siya lempilo obungqingili, siya lempilo homosexual, siya lempilo kaSathane, ishiye ayikwenze lento lempilo. Abanye abantu bathi benza imali ngalempilo homosexual. Yokusiza ntoni ukuzuza imali kodwa ukuphila kwakho kuyalahleka. Abaninzi bajone neSatanism bafuna uba ama-homosexual, ama-gays, ama-lesbian. Umuntu ekunqeba ufuna imali, umuntu ufuna nice time. Yokusiza ngani imali osonayo? Yokusiza ngani imali eza kumnyama? Yokusiza ngantoni? Your day is coming. uNkulunkulu uyokubamba kuphose esihogweni. Thixo ukubamba kuphonse kumlilo esalfureni nomlilo akuphonse. Athixo athi nikezile isikhathi sokuthi uphenduke emhlabeni wena wakhetha ukuphila impilo yakho. Phenduka lamanyana, phenduka kulezo. The book of Romans chapter 26. Praise the Lord Jesus. The book of Romans chapter, thank you Jesus, chapter 1. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. The book, First Timothy. Thank you, Jesus Christ. First Timothy. Thank you, Jesus. I started with the book of Corinthians. Started with the book of Corinthians. The book of Corinthians. Thank you, Jesus Christ.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Malibonge igama lika Jesu. Makabonge uJesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu. Mayibonge inkosi engcwele, inkosi ephakemeyo. The King of Kings, King of Glory. Great morning star. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus Christ. Chapter 6, verse 9-10. Cela nimamele la. Sizofunda namhlanje ngale ndaba ukuthi lama homosexual acimba azothuba ubunkani bukaThixo ngeze babuhle. Nivisise kahle lama homosexual. Namhlanje niqondene nawo straight. Abangqingile, ama lesbian, ama gays. Ngeze balihle lifa izulu. Futhi ngeze balingene izulu. Ngoba bangaphatha amaBhayibheli wabo. Ngeze balingene izulu. Ngoba ngathini abangashuza abahlabelela indumi ngoba umuntu ukuthuna evoice emnandi ngeze alingene izulu. Akuna homosexual ngoba kuthiwa mhlawumbe unikela kakhulu ngeze alingene izulu. Izulu also lama homosexual. Thank you, Jesus. In the book of 1 Corinthians chapter 6 from verse 9. Know you not that the righteous, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, no idolaters, no adulterers, no effeminate, no abusers of themselves with mankind. Verse 10. No thieves, no covetous, no drunkards, no revilers, no extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Be not deceived. Be not deceived. God loves us. Do not be deceived. Friend, do not be deceived. Do not be deceived. Nobi homosexual ethize ingazama ukuzisondeza ithethe nice kuwena. Do not be deceived. Lo muntu ngeke angene izulu. Lo muntu homosexual ngeke angene izulu. Le lesbian ngeke angene izulu. Do not be deceived. The Bible says awazi na ukuthi laba bantu angeze bangene izulu. Fornicators, drunkards, lesbian, gays, thieves,
There are many more. Kodwa namhlanje siqondene nabantu abathi bona mama homosexual, mama gays. Laba basupport government bathi une freedom ukuthi uphile loba kanjani. Yes, ingavumeleka eSouth Africa kodwa not a church. Ingavumeleka not kwi-Christianity. Christianity means the relationship between men and God. Yes, ingavumeleka kwi-religion because Christianity is not a religion. Christianity is not the religion and it will never be a religion. Christianity is a relationship. Umxelele ke wena ke homosexual. You are under the religion is same as political. Politician, politics leyo. I-religion i-politics. Umxelele i-religion uthetha i-politics, same WhatsApp group. Kwi-politics baphila amanyala, baphila ukubulalana, bayazonana, bayathakathana. Xa ufika ku-religion bayazonana, bayabulala, bayathakathisana, bayathakathana, bayafeba beza yonke amanyala abafuna bawenze. Ngoba lento is a religion. Religion and political is the same WhatsApp group. But when you speak about Christianity, it's different. Ngoba it's a relationship between man and God. Awukwazi ukuthatha i-Christianity uyihlanganise ne-religion. Akusiyona into eyi-one. Laba bantu abanikhohlisayo ngeze bangena izulu. Abanye nibathengela ama-present. Indoda isenza umfazi. Ithi igqoke lokho, igqoke ipaint, igqoke ifake iroots, ifake makeup, wena ubhizi ukuthumela ama-present eyichomi, happy birthday, happy birthday. Not again. Not at this time, not in my church, not in my generation. I will preach against the lesbian. I will preach against the homosexual. I will preach against the yonke into nje. Le LGBT enithandayo, I will preach against it. I will preach against until you hate me. Until you stone me by stones. I will never keep quiet. I will always be preaching the gospel of Christ. Mele bababulala abapostoli nathi kumele basibulale iqiniso. Jeme babazonda abapostoli nathi mabasonde besondele iqiniso. Nathi asizukosaba sithi kasibaqala nina nzala ndini yamahamba. Nina bontamo olukhuni. Nina niserve uSathana. Enithanda uSathana, eniphila impilo kaSathana, eniphila impilo yoba yamanyala. Phendukani. It's high time ukuthi niphenduke emanyaleni. Phendukani. Shuma ivangeli leqiniso. Ivangeli namandla. And outside the kingdom of God are fornicators. Outside the kingdom of God are adulterers. Outside the kingdom of God are drunkards. Outside the kingdom of God are homosexuals. Outside the kingdom of God are thieves. Yonke into phila amanyala. Abantu ababuka amaphona, abantu abamasturbatayo outside the kingdom of God. Outside the kingdom of God. I lie inside the kingdom of God. I lie inside the kingdom of God. Kumele abantu bazi ukuthi uThixo ukudala kwakhe wadala bani. Before uphila impilo yakho uqale wazi ukuthi uNkulunkulu wadala kanjani, wadala bani. We are sick and tired ngempilo abayiphilayo. Romans chapter 5. Chapter 6, yes, chapter 6. Verse 1, from verse 1. Masithini nangoko. Masihlale sihleli naye esonweni ukuze ubabalo lwande nakanye.
thina safayo nje kwisono sikwathini na ukuba sahlala kuso? Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, sabhaptizelwe kufeni kwakhe, ngoko ke sangcwatshwa naye ngokubhaptizelwe kufeni, ukuze njengokuba uKristu wasivuslwayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Umuntu ekuKristu umele aphile impilo entsha, aphile impilo erepresent izulu, aphile impilo abonakalisa ukuthi indeed Christ died for me on the cross of Calvary. Uveze ukuthi indeed Jesus died for me on the cross of Calvary. Uyabona mose aphile impilo yamanyala, usaphile impilo yesono, uphinde ubuye uzoshoza, uzovela ngaphambili uthi Jesus is Lord, uhlabelela indumiso, kodwa yazazi ukuthi impilo ephilayo impilo yamanyala. Ithi anazi na uthi sihlale naye esonweni ukuze ubaba lolwande. Ubusy you speak about grace, abuthika igrace ayimsebenzeli umuntu ohleze esonweni. Igrace ayisebenzi kumuntu ohleze emanyaleni. Noba ungayisupport igrace yakho, uyishumayela igrace, kodwa igrace ayisupport umuntu ohlele emanyaleni, ayisupport umuntu oyihomosexual, igrace ayisupport lesbian, igrace ayisupport umuntu oyifornicator, oyiadulterer, oyidrunkard. Igrace ayimsizi leyo muntu. Igrace ayisizi umuntu obhemayo, phuzayo. Igrace isiza abantu abaphila uThixo, abaphila ngcwele, abarepresent izulu besemhlabeni. Sihlale naye esonweni ukuze ubaba lolwande nakanye. Awukwazi ukuhlala esonweni, awukwazi ukuzishoza ngelife oyiphilayo embe ekhohlakele, uphinde uzothetha ngomusa. Igrace ifuna isebenzela abantu abafuna ukutshintsha lifestyle yabo. Igrace ifuna abantu abafuna ukutshintsha lifestyle yabo, iyabasebenzela abathi Jesus andisafuna ukuphila kuphile mina, kodwa ndifuna ukufa kodwa kuphila uKristu. Kuyabonakala ukuthi lama homosexual akuphili Jesu, akuphili Jesu kubona, kodwa kuphila uSathane. Kunabantu ababini abaphila emntwini. It's either is God or is the devil. uJesu awukwazi ukhonza inkosi ezimbili. You can't worship Mammon and God. You can't worship impilo yobuhomosexual uphinde uwoze worship uNkulunkulu. You can't. Akwazeka futhi soze kwenzeke, even in your dream ngeke kwenzeke uthi uyihomosexual ukhonza homosexual uphinde uzokhonza uNkulunkulu. I-homosexual represent i-darkness, represent u-antichrist. Lithi iBhayibhile bonke abamphikayo uKristu bayazini ukuthi abo bantu abo ngaba-antichrist, babanjwe ispirit sa-antichrist. Alithi iBhayibhile seke khona u-antichrist futhi uyasebenza ngomoya wakhe. Bonke abamphikayo uJesu, kunabantu abaphika uJesu nge-lifestyle yabo, kunabantu abaphika uJesu ukuthi ayakho Jesu emhlabeni, akho Jesu wafayo. Kuphinde kube nabantu abaphila impilo yamanyala. Labo bantu labo ba-against Jesus, bayamphika ukuthi uJesu wafa, bayamphika uJesu ukuthi wavuka, bamphika bamkhanyela. Namhlanje nje ixelela iqiniso ukuthi sihlale esonweni na ukuze ubaba lolwande nakanye. Awukwazeki ukuhlala emanyaleni. You must repent, choose life now before it's too late. Lahlani onke amanyala, lahlani zonke izono zenu, lahlani ububi benu. Banye bazathi abanye wena usimuntu na, washumela ngathi wena usimuntu ngathi ukuphila emhlabeni. Yebo ngiphila emhlabeni, lithi iBhayibhile andiphile emhlabeni kodwa angisingumuntu olihlabathi. I don't belong kumhlaba. I'm just a foreigner nomhlaba. One day I will go back to home. I will go back to home. Izulu lenzelwa mina, ayisinguye umuntu olihlabathi.
bonke abantu abazazi ukuthi ama-foreigners bomhlaba baphila impilo kaKristu. Bonke abantu abazaziyo ukuthi bona ama-foreigners baphila ivangeli. Praise Jesus. Utu Apostle Paul in the book of Romans, the book of Romans chapter 1, verse 16. Kuba andinazi inhloni ngazo indaba ezilungileyo zikaKristu, kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo, umYuda qha kwanomGreki, kuba ngazo kutyhileka ubulungisa bukaThixo buphuma elukholweni buyise elukholweni, njengokuba ubhaliwe kwathiwa, olilungisa ke uyakudla ubomi ngonaphakade. Even nam anamahloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaThixo ivangeli, lingamandla kaKristu, lingamandla kaMoya oNgcwele. Livangeli lisiza umuntu, litshintsha umuntu, liletha ubulungisa, liletha ubungcwele kumuntu, liletha ukuthi lizotshintsha impilo yomuntu ivangeli. Lithi kubo bonke abakholwayo, laba bantu abaphila homosexual, nama-lesbian, nama-fornicator, nama-adultery abakholwa. That is why lithi iBhayibhile abakholwayo. Kuthi ukuthi aba bantu abakholwa ngoba i-gospel of Christ lisebenza kubantu abakholwayo, lisebenza kubantu abasindisiweyo, kubantu abathi yes, I need Jesus, andifuna ukuphila impilo yamanyala, asayifuni le mpilo ilisekezi phambi koThixo, lisekezi phambi koThixo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mhlawumbe ngizoxelela ngevangeli, ivangeli leqiniso, ivangeli namandla. When you read in the book of Romans chapter 2, from verse 6, verse 5, from verse 5, ke uthi ngokuba lukhuni kwakho nenhliziyo yakho engenakuguquko uziqwebela inqubo ngemini yenqubo nokutyhilwa komgwebo onokulungisa kaThixo, oyakuvuza ulowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Abo bathi ngokomonde emsebenzini olungileyo bafune uzuko bembeko nokungonakali, abavuze ngobomi obungunaphakade. Ke kwabo beyelenqe, I'm speaking about people namhlanje abaphila impilo against God. I'm speaking about people jobaxelela namhlanje ukuthi mabarepent baphenduke emanyaleni. Isikhathi sakho sokurepenta singoku. You better repent now before it's too late. Bangayithambeliyo inyaniso, basuke bathamela inswela bulungisa, kuyakubakho umsindo nenqubo, imbandezelo noxinaniso emphefumweni wabantu bonke abasebenza okubi. Bonke abantu namhlanje abayiphila impilo yesono, abaphila impilo yamanyala, abaphila impilo engazukisa iThixo. Ithi uthi uNkulunkulu wamaselisekezi phambi kwakhe,
abantu bayelekenqe, bonke abantu abaphila impilo engasizukisa ithixo, abantu bayelekenqe. Inqubo kaNkulunkulu, ulaka lukaThixo lukaSomandla usezaluthululela phezu kwabo bantu. Thixo la usezabatshabalalisa abo bantu. Angeze na uzala umntwana agqiba abe adla ama-drugs, ugqibe ube happy. Uyohleza ubuhlungu noNkulunkulu njalo. uNkulunkulu wenza umuntu wambeka emhlabeni, then abantu baphila amanyala, bahlala esonweni, bangama-homosexual, bangama-lesbian, bangama-adulterers, ama-fornicators, bangabathakathi, bazinyanga nezangoma. Abanye bayothwala bazenza zonke into elisikizi. uNkulunkulu ubuhlungu. uNkulunkulu uyakhala ubuhlungu ngabo bantu. Uthi baliyelekenqe, balizothe phambi koThixo. Thixo ubuhlungu, abantu bayabhubha, bayatshabalala, babulawa impilo yabo. That is why azothi uJesu Kristu ethetha namaFarisi namaSadusi, ethetha nabantu bonke, ethi uba ngaba niphenduka niyofela ezonweni zenu. Ubuhlungu umuntu ofayo ofela esonweni sakhe. Bazogqiba abantu, bazobuya abantu bakwabo bayobhala ethuneni rest in peace, kanti kulo muntu bephila impilo amanyala. There is no rest in peace kulo muntu lowo. Lo muntu utshe esihogweni yatsha. Isihogo, there is a place called hell. Akumnandanga ufike esihogweni. Abanye bade bathi siyalazi nasihogwe. The Bible is speaking about the hell. We believe in the scriptures, we believe in the Bible. That is why when you phila impilo enje, impilo esono, because of you don't believe in the Bible, you don't believe in God, you don't know God. You don't know God, ufuna uphila impilo yakho. Namhlanje sizocenga uphenduke emanyaleni. Yekela ubaliyelekenqe, yekela ubalizothe. Andazi ukuthi abantu balala njani manje umuntu ephila amanyala. Andazi ukuthi behla njani ubuthongo. Andazi umuntu onjalo ophila noma kanjani kwehla njani ubuthongo. Uyarest umnandi onwabile. Your day is coming. The day of judgment is too close. The day of judgment is too close. Judgment day is too close. Judgment day is too close. Namhlanje ngizoxelela baphendukane. Phendukane ezonweni, yalencenga. Phendukane ezonweni, yalencenga. Phendukane emanyaleni, yalencenga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Mighty God. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Namhlanje zocenga namhlanje. Namhlanje ngizothi phenduka. Namhlanje lizothi phenduka. Lizothi phenduka. Konke ixesha lisekhona. Phenduka. Leviticus chapter 18 verse 22. Leviticus chapter 18 verse 22. Uze ungayilali into
indoda njengokuba kulalwa umfazi. Amasikizi lawo. Uze ongayilali into eyindoda njengokuba kulalwa umfazi. Amasikizi la, lisikizi. Abanye amadoda lala amanye amadoda, abanye besifazane balala abanye besifazane. Lisikizi lelo kuthixo. Uyabona ukuthi ivesi lithi ivesi alithi ivesi yisono. Kumele uqaphele umamilisise kahle ukuthi alithi iBhayibheli esisono. Lithi lisikizi uthetha ukuthi ingaphezulu kwesono. Uba igay, uba ihomosexual, uba ilesbian, kungaphezulu akusina sisono into engaphezulu kwesono. Lisikizi lizothe zilengiso. Ithi iBhayibheli lisikizi. Lama homosexual agcwele yonke indawo. Ada happy akhululekile. Azenze namasonto wawo. uNkulunkulu lisikizi. Lisikizi. Lisikizi lizode. Uze ungayilali into indoda njengoba kulala wesifazane. Namhlanje benza ntoni? Kanxa namhlanje yini abayenzayo? Indoda idunusela enye indoda. Umfazi ukhamisela enye umfazi. Amasikizi lizoda amanyala into engaphezulu kwesono. Uzathini uThixo ayizondi into enjalo? Uzathi thina sawuthini sisayithanda njani into elizode? Sizoyithanda njani into elizode? Nivi nami ndiyizonda lempilo. Lizoyithanda njani man? Lizoyithanda, andikwazi ukuthanda impilo esono, andikwazi ukuthanda impilo ezode, andikwazi. Repent. Penduka. Leviticus chapter 20 verse 13. Indoda esokuba ilala indoda njengokuba kulalwa umfazi, abo benze amasikizi bababulawe bafe bobabili, amagazi abo makabe phezu kwabo. Abakubeka umthetho amadoda alala nayo, abesifazane abalala nayo mabakhandwe ngamatshe, mababulawe bobabili bafe, amagazi wabo ayoba phezu kwempilo zabo. Namhlanje zomemezela ukuthi phendukani lamanyala. Ilizothe lento, nenzizothe man. Anezisono nezizothe. Akusisono lento eniyenzayo kodwa lizothe. Into engaphezulu kwesono lisikizi. Into uThixo ayizondayo. I am the part of the body of Christ. I can't love lempilo man. I can't. I hate this life. I hate the life of sexual immorality. I hate the life of homosexual. I hate it. It is zote. That is what Moses laba bantu mabakhandwe ngamatshe babulawe bafe bobabini amagazi wabo ayoba phezu kwabo, isono sabo soba phezu kwabo, ngoba lento ilizote yenyanyisa yenyanyeka. Asikwazi ukuyithanda, asikwazi ukucelebrate ama-homosexual kule mhlaba. Akuna democracy in the church of Jesus. There is only theocracy. You must live a holy life. Repent. Lizothe lento man, yenyanyeka lizothe. uNkulunkulu masincede
ahlangule isizwe lakhe, ahlangule ibandla lakhe. Lithi iBhayibhile bonke abathi makabuye in the book of Revelation chapter 22 lithi okholwa othi makabuye uJesu, makabuye uJesu sawonakele emhlabeni, makabuye uKristu ngoba lama homosexual intendo bayancipha ayanda ayaspread lama homosexual. uJesu Kristu makabuye, litsho njalo namhlanje uJesu makabuye. Asikwazi ukuphila nama homosexual umhlaba, asikwazi ukuphila nongqingili, amadoda alalanayo, amadoda atshatayo, abafazi abatshatana babantu and bathathizwa befundisi. Ukhohlakele mfundisi, uthathela amadoda omabili, ukhohlakele usilengise banguNkulunkulu, ukhohlakele mfundisi ndini. Ulisekizi phambi koThixo mfundisi othathisa ama-gays nama-lesbian, ulisekizi phambi koThixo uyonyenyeka, ukhohlakele. Uyafana nomthakathi, uyafana mfundisi nomthakathi, uyathakatha, usapota lempilo kaSathane, uyathakatha mfundisi. Aliki ivesi elithi mabatshate laba bantu, aliki ivesi mfundisi elithi tshatisana laba bantu. Only the government says thina sizoshumela against government. Thina sivela sincenga ngathando, vele asincenga ngathando, asincenga uthando, asifuna ukuthanda vele, sifuna ukuzondwa vele ngoba sihleli siphelele uKristu. We are foreigners lo mhlaba. That is why wabona uMoses why ngaze ukuthi abanye abantu mabakhande ngamatshe, why le nizoba specific to laba bantu mababulawe. There is a reason why Moses wabhala lo mthetho wathi mababulawe laba bantu. You must thank God for Jesus ngoba sekufika uJesu emhlabeni, wafika uJesu wafaka wabafela izibona, kumele bona baphenduke baguquke, baphenduke namanyala lezothe lelisekizi, babaphenduke. Jesu Kristu yabuya, uJesu Kristu yabuya kulomhlaba, uzolanda ibandla lakhe. Ndifuna ubaxelela labo lama homosexual acimba fani ba uJesu unabo, they are liars, bayaxoxa. Akuna Jesu nama homosexual la, akuna Holy Spirit onama homosexual la. Noma ngathi bathandaza kuSathane, noma ngathi bahlabelela indumisi badumisa kuSathane, noma ngabe kuthiwa banikela kuSathane, abanikela uNkulunkulu. uThixo akayamkele lo mali leyo, uThixo ngeke ayamkele lo mali yakho, never. Noba ungayiletha izodla umfundisi, noba ungayiletha ihlele ezoyida umfundisi, uThixo akayamkelanga, ngeke ayireceive imali homosexual uNkulunkulu. Isinengise phambi koNkulunkulu, lisikisi futhi sayichinje, zange kutshintshe. Namhlanje I'm here to tell you the truth. Repent, phenduka, xesha lingapheli, phenduka, tshintsha impilo yakho. Funa le message ifike nakulama homosexual, noba kuthiwa abukele, thatha le message uyishare, uyithumele kulama homosexual, afika ayibone, ayimamele ukuthi thina ama homosexual aswafuni. Uthatha lo myalezo ubaxelele uba lithi ama homosexual aswafuni, makaphenduke, makarepent, makayeke uzoduba endlini kaThixo, makayeke uzokwenza chaos endlini kaThixo. Baba yena noba bangazenza nama denomination wabo hleli vele bazokwenza, hleli bekwenzile. It's just a religion, bona bakwi religion bona. Lama homosexual agcwele ethembisa khona eSoweto njalo ku provinces zonke, akhona amasonto homosexual. Even abafundisi aba homosexual baxeleleni, they are going to hell. Namhlanje ndabaxeba, they are all of them, they are going to hell. Hell is waiting for homosexual, hell is for homosexual, hell is for lesbian and gays. Sihlale na esonweni kuzubaba lolwande nakanye. Funa ukuxelela namhlanje ukuthi ukuba ihomosexual akusona isono, lisikizi into engaphezulu kwesono. Into engaphezulu kwesono, ithi iBhayibhile lisikizi, ayithi iBhayibhile sisono.
iBhayibheli sozenza mistake. Umbhali wale Bible, umbhali wale chapter sozenza mistake athi uba homosexual sisono, akusono isono. Into engaphezu kwesono lisikizi. That is why uNkulunkulu wayidestroy iGomora neSodom ngenxa yalama homosexual. Sekuyipandemic ngigcwele qhu. Bagcwele laba bantu, bagcwele yonke indawo, bagcwele ku-government, bagcwele kwi-religion, sebefuna ungena in the body of Christ ngeze bangena. Lo ngathiwa bayathanda ngeze bangena. La kungena umuntu ofuna ukuphenduka, la kungena umuntu ofuna ukuthixo straight, umuntu ofuna ukuphila ngcwele, umuntu ofuna ukuphilela uThixo uNkulunkulu ophilayo. Ngeze la sivume ngena ama homosexual. Ningcono ni right ni wa support ama homosexual not mina. I'm ready to arrested mina. I'm ready ukuthi ngibotshwe yovalela ngapha kweprison. Ngivalele ukuthi ngishumela gate homosexual. I'm ready ukuthi ngiyobhantinta, ngibhantinte liqiniso. Man ready mina kuyonibhantinta mina nazi mina. That is why benithanda kanje abantu, because of ni nice and ishumela imessage kaKristu, ishumela ama prosperity gospel. Ni nice too much befundisi, ni nice too much bavangeli, ni nice too much bapostoli bakaNkulunkulu, ni nice baprofeti, ni nice. That is why abantu benithanda kanje kangaka. That is why ukuthi umuntu kulula ukuthi akuthengele imoto ukushumela prosperity gospel. That is why ukuthi umuntu kuizi ukuthi akunikelele ngemali athi mfundisi ithatha uthenge into oyifunayo ngoba unice ushumela igospel prosperity, awushumele le gospel elithi abantu bayonizonda ngenxa yegama lami. Abapostoli babulawa ngenxa yevangeli, babulawa. Wena wabe ngazukubulala, wabe bethanda, bathanda abapostoli. Why zange bathanda abapostoli bakaJesu, bara wena why uthanda? Wena ungotheni nice kangaka manje ushumela ivangeli? Uyabona ukuthi ixesha lethu seliphelile emhlabeni uJesu uyabuya, mara still we are still playing, we are still preaching the prosperity gospel. Iyakusaphi lento? Iyakusiza ngani into yokushumela prosperity gospel? Iyakusiza yini iyamnceda kanjani umuntu lento? Sekuyaphuthuma, ixesha liphelile. Jesus is coming. Jesus is coming. Masishumayeleni ukuphenduka, basithi phendukane ezonweni zenu. Ixesha liphelile bangcwele. Ixesha liphelile. Mala wena you are still playing. You are still busy ukuthi maku-invest, bakufaka imali ukubuild amasonto. What about ukuthi kaninikele kunabantu abafuna ukushumayela ivangeli kwindawo ezikude kodwa abanawo le mali, mara nina ni busy. Nithatha le mali nekhamasonto, nifuna amasonto abe mahla khazimulo. What about soul winning? You are busy building the mansion. You are busy building a mansion, a church building. Kunabantu abancane lokuwina imiphefumulo kodwa abana something ukuthi baphume bawina imiphefumulo. Abanawo le mali, niyanthatha le mali yokwenza amasonto. Lamasonto azagqiba ahlala ama homosexual. Lamasonto niwabuildayo amahle azogqiba nithathisele kuhoma homosexual. Niwenzela ukudlala lamasonto, aniwenzela ukuthi kusende imiphefumulo, niwenzela ukudlala. Uthi uJesu Kristu amasimo avuthiwe kodwa isebenza zikho. Isebenza zibizi kwenziwa amasonto, zibizi kuyaplana kwenza ama-birthdays, kwenziwa yonke into. Ikhona into efike niyenza iganadina, yonke into niyayenza. Abanye fike bengagqokanga beveza ama-cleavage, beveza amathanga ngaphandle, beganadina yeni nithi nisindisiwe kodwa. Neziganadila la nithi mangeno ngemali, abanye bafika bejajile ngathi ama-prostitute. Umuntu busy uveza ithanga elimhlophe, uveza ithanga elimnyama, busy uveza icleavage, umuntu kabe ruji yonke into kule ganadina yini. What about soul winning? What about to go out and win souls for Christ? Busy ndidlala imali. Xesha liphelile.
ixesha lephelile ixesha. Kunabantu uNkulunkulu azobasusa akazobathatha ngoba bayadlala la. Kunabantu uThixo azobasusa kumhlaba azobabulala azobayekela ukuthi bafe basuke ngoba bayadlala. uNkulunkulu uzaba remove ebandleni lakhe hayi ngoba beza ezabase esiqogweni kodwa uzababulala before time bawuhlala ezulwini ngoba bayadlala abawenza umsebenzi ebewuthunyiweyo. Abawenza umsebenzi abawuthunyiweyo emhlabeni. Umuntu ahamba eBible school ayofunda mayibuya afika hlala. What is the use to go to Bible school kanti uzobuya uhlale? You are going there to gain knowledge, but you are weak futhi weak. Awuthandazi bonke abantu ababuye ePrimary school most yabo abathandazi abanye basakholwa thathe sekumenza istatus ukuthi I am the pastor, I am the doctor. Ngifundile futhi sekumenza istatus kodwa when you are taken in the spirit laba abantu ba weak abakhule nokhuleka abathandazi kodwa they are pastors. Bacina xa uye eBible school uyofumana amandla amaninzi. Bacina uye eBible school uzofika uthola knowledge but minus power. You'll get the knowledge oyifunayo but minus power, minus fire. Because of when uyadlala uyela ukudlala. And yet abanye kwesiBible school batshintsha ne message to akushunyela kanje kumele ucheck iaudience yakho ukuthi audience injani. Amanyala afundiswa eBible school lawo. Kunika ucheck iaudience yabantu ukuthi injani. That is why always they are preaching the prosperity gospel. That is why. Ngoba impilo yaseBible school ibafundisa abafundisi ukuthi mabashumele iprosperity bangashumela izwi bangashumela ukuthi bawina imiphefumulo. What is the use ukuthi uyesiwe eBible school kanti uzabuya udlale? What is the use? Ngoba uyela ugain knowledge but you uzoba nayo knowledge but minus power, minus fire, awunamlilo. Even a demon that possesses easy kodwa umfundisi just the status. Uyela status. Xa ubuya pha ufika baku-ordain pastor but when you check, when you sense him minus power, minus fire. Indoda engathandazi, umfazi ongathandazi, mfundisi ongathandazi, usisi ongathandazi, ubhuti ongathandazi. Funeka abantu abazophila iqiniso, abazoxa befuna ukuyenza into bayenze ngamandla. Yithi into iBhayibhile yenzisi yonke into yenzisise isikhathi siphelile. uThixo masisize uNkulunkulu. Akasinikeze nje platform bayeza abantu bagcwale nje. Bezomamela nje ivangeli. Bezomamela nje izwi likaKristu, hayi lendlalo, hayi le prosperity. Thixo masisize sithi masesishumela kuza abantu abaninzi. Thixo masisize. Yathanda uThixo asisize. Yathanda uNkulunkulu asisize. Ukuthi masesishumela kuza abantu abaninzi bezosindiswa, hayi bezomamela ingwanekwana. Hayi bezomamela iprosperity. Oh, I receive. What about ukuthi receive salvation, receive isalvation, umuntu asindiswa aphenduke. Yonke ngicela uThixo asivulele ithuba nathi. Akasifulele ithuba uNkulunkulu noma usenze stadium ugcwala abantu abadonsa uNkulunkulu athi namba shumayela. Thixo masicede akadonsa abantu bese kuthina sibanike iziqobo levangeli. Thixo ngasisiza uNkulunkulu asinike adonse laba bantu bese kuthina bafike sishumayela ivangeli leqiniso. Thixo ngasisiza. Thixo masisize yathanda uNkulunkulu asisize. Sendiyavala. Sibonga uMosa kuyo yonke into. Sibonga amandla okuphila kuyo yonke into. Thixo ngasiprotect asifikele. Malibonge igama lika Jesu. Sendiyavala. Baba siyabonga moya ngcwele, moya namandla onke. Nene uNkulunkulu izwi lakho liphilile linamandla. Thank you so much for everything that Lord has done for us.
Nguye lo uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nguye lo uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakho, uNkulunkulu ongcwele. I pray ke uNkulunkulu ongcwele ukuthi abantu baphenduke egameni likaJesu. Balizwe izwi lakho uNkulunkulu mawuthetha nabo, uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray ukuthi uNkulunkulu abantu bangaboni thina, bangazwa thina, kodwa babone wena, bazwe wena Thixo wethu ongcwele. Kwaze ukuthi thina we are just the vessels, baba wethu onamandla, siphethe just the message of the gospel. uNkulunkulu ongcwele, baba sizosetshenziswa nguwe, kodwa nguwe osebenzayo Thixo egameni likaJesu. Moya ongcwele sikhulekela ukuthi utake over uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu. Uconvince leli lizwe, uconvince laba bantu, Moya ongcwele ndiyathandaza egameni likaJesu. Leli zwi malifike kubo bonke abantu, baphenduke bafikele eqinisweni ekuyazini inyaniso. Moya ongcwele, moya onamandla, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Malibonge igama likaJesu. Baba yini bangcwele, sabonana kuxezayo. Sabonana kwenye next life. Amen, amen, amen. Sababona ukuthi ababukela abantu Sinovuyo, Onathi Tonisi, Thixo akusikelele. Akubusa isikhulu kundabona ukuthi ubukele. Ororo, take praise, Dlani, Thixo akubusise. Ayakha, ayamvakade, Thixo akubusise Mtasi. Thank you ukuthi ubukele. Dumisani Vanto, uNkulunkulu akubusise nawe. Akhona Avuyonke Shwane, Thixo akubusise, Thixo akubusise. Thixo bafezekise izidingo zenu nonke, ndiyabona mfundisi kunene, uNkulunkulu akubusise mfundisi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nginganilandela kwenye platform yami, ndikhona ku YouTube channel, usearch nje usubscribe pha uthi Evangelist Mvakade, le ntshumayelo uzoyifumana phana. Ndikhona ku TikTok, Masixole 3, ucheke khona. uThixo anibusise nonke, ndiyabonga ukuthi nikibukele la. Nithi mali yami ivangeli, ungathatha lo myalezo ushare kwabanye ukuthi bonke abantu bafikele eqinisweni ekuyazini inyaniso. Ngibulele kakhulu Elias Melchizedek, uThixo akubusise, uThixo akubusise. Ndiyabonga kakhulu ukuthi nibukele kahle apha, nibukele. Ndiyathemba ukuthi uThixo isiza imindeni yenu nonke, afezekise izidingo zenu nonke. That's my prayer, ukuthi uThixo aniphumelelise. Ngibulele kakhulu ukuthi nihlala njalo nibukela la. Le ntshumayelo la ibizohlala la ku Facebook. Nxa ku Facebook nizonda too much uFacebook, zonke into zami elishumana bonke live bami babekele just a limit ethize ukuthi bahlale 30 days. Kodwa le ntshumayelo nizoyithola ku YouTube ngegama likaJesu. Be blessed everyone in Jesus name. Amen. Evangelist Mvakade ku YouTube channel. Amen.